Ngumbau Situ. Naindi musiaisia otondo isi chathi nindivi otondo na kwathite wa Kelly muvitu kana chumakitu kwitha na Vincent Mwasya oingi twende na umana ukumbau wake indi muthanani wa vika na isani ya vika tuvikie na kuendea kuigwa ngewa yake ya ukumbau wake yithitu hata na maundu ala withite ayika makutethesia mbai ya mukamba na nthi yonde ya Kenya ona nthi cianza. Naindi musiaisia nina uthocha twendeye imwe tutambanie imwe ngina mwiso wa kilungu kitu muthanani wa umundi na indi wenda utwatia na utwatie ndini wa mitandao ya mikumukaniliye bara Facebook utukwatia na Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV official, Instagram Mutongoi_TV na ndio ndao utumani mukuvi wetuma kwa namba itu ya utumani munini lana ile itatu kenda imu 5 na ndio watumwe tukuvikia na kukwatia na kumana maundu alatende na ika Mutongoi TV hivyo kilungu cha Ngumbau Situ kila tewa ninye Veronica Siombua na ndio na uvocha tutambanie mwe ngina mwiso wa kilungu kito na ndio chuma kivu tina itwa vika undu walikile Churchill show na wewe ya ila isi muno kwa maundu mabwata oba ipakale nondu of course tia ndie na realize ne no ni the chando na realize ni na storyline so tambe ya kutata lakini wewe yabe na comedians tokoma na comedians yanazimwa kila wakene kwika audition na mendha mayenda thandatu so kukwata chance betha abe bina muno na kuna mwaka muima mwaka ndu kwa hiyo pesa kuona TV ni wewe amini mwaka ndu kwanza nende kwanza nililika na inya kwangu ni simu ambia no mandi ya uya wa mwanajeshi aneleta mzee ongee wala fikia kwaita wanzioka yani kaika sure bet nyina ile ni ami by the na kwa mwaka ino ni gonga nienda angewa bado ngoka ingewa bado ngoka ingewa bado na muthoma wala Tokyo na TV ni Churchill oza break oza break for another 2 years una mbauzi okaingi ba muzinenza ngome tawo kidogo nebanga lakini wewe yu wika bano ndo wewe bando kwathiritie nina experience na ino niye pa ube na direction na kama mimi ziyo anangie mbeza ngasome ezingweti yotsoma na kwa ona imbeza ina yenye na ichukulu na umia kwa ndo ndikwetyo you niende nai idea you at that age niende na umanda you musia you akoni mukenganga ezinguye tu manage bazi nza umoni hata kana wa kiesukulu kana na kiesukulu you need umya muthia nata lakini ne kia faith na comedy na nasia na boya ngai nga fast na fast ya kona rango ni mbozi hawi kwa mandia marendo kwa boya ngela ho hapo hango na boya na lilikana na fast year for 2 weeks binda imwe ndipo yanga ya na sense of you you know within no time sure as you kaingi neither ni one of the people wala ma select you with season 3 season 3 ne kwa ndini na nambe ya show nditu ikaina ka episode 10 Caroline Mutuko wakone ya Churchill simu amya kamana kuno ngomia no ndi ngai ya vingwa myomo ndi bobo wangu na ngai ne iko temu ne ndio mwezi ya ku mama mwenza upepe kwa kondo ndio ndiende mitsenzi you know but yeah you know na just like that na sindu ila yuna manda uye yuna kuniema misimo mwe wanika bungo aleti oketa wa Kiss FM keko nikangika kame na bungo wetu kichengo ati olabu ya waila sindu nzome yako journalism you know so uwe zaidi ya musi wakwa nundu na kuya kindu chucho ni tuane manda na nienda ku encourage muno umealame musi umanda kwenda asima kumeane kuyani wakwa siti kwenuka musi kuite shopping na kunuka masofa set ni musia ingone yake nthini akeani wakamana mwana kwa tilaini ni umwe na akwete kwika sindu nzeo na yika sindu izu nzeo no timundu mulusani mundu te mbene so just like that maisha mako mai lobi mambe yana twike musanii kuvuruga yu lobi na thiuka yani ngona azinu ndaona nyitu wa maitu ngegwa ne twa Rwanda ngaliza ndeke nyema okay. Tabila na hizi bano zio ima za kuma azia kuma mulolongo ya zenda nindeke ne yule ndete Rwanda wanga pika Rwanda ngethi ya maiziki mondi yuko lakini ngamatha cha bado ngegwa na to America ngewa niende kundukwita wale weze ina wewe tawaka ndao wayo ngai wayo ngai Dallas ngai Massachusetts na thio ka Kenya yonde ni the keti one na so I think career yako yambe ya muthembozu wow naende kuthukuma kwa radio kuthukuma kwa Churchill show niyo kwatumie ukwatwa ni silia ya ku give back kula umete
kula ni kuti umundi ba na ino rutabyo babeta wata babeta wa kwa Mutula kwa Mutula shopping center ni weta bati beta wa St Martin Depots nani kibato miyezira yu St Martin Depots ni mukangu zomethia St Martin Depots ay mutheu wanja ay the first Catholic saint wa wanja ya black Filipino na nicho kutumitana ime school ye after we nundu tumete kana kwe okula teto tonetwe kujali alama tetona so school ye represent ya mutheusu na values kana sindu ila mutheusu ya represent ya nicho tenda muno ba school wow na kusungia kutwika Musanii kutwika mwanajeshi kupata tu opportunity kuthukuma Kiss FM tiko kwa atuma nisioka ba out ni ku give back kintu cha muhimu kila cha tumie nukabani nume undu nambe kukwelesyo bona kweyi nume kwa mtu nini tindi ukutabya na ndwe gani eneneze kweyi nume kwa mtu uta wa mutua wa manzi wa mathendu mutume uzuita wa manzi wa mathendu ai mwalimu ena muka wake wetawa Matilda wa mathendu wa manzi nake ngalikwe ingi inyakwa etawa ani mbesa wa ula mutua wana kivesa na thiwa mbesa muithina gwenye amboli yuna ke inyakwa umaya wakweta wa Killian on the other side he was a teacher inyawa kwa mwene kuni ndo we usiaone ngewene yakwa by the way iko uno noeka ni mimine inatumia inyawa kwa mwene ai mwalimu unaona na moni ambiita kasanite ambia kutwalimu anasali ambia school yake anasali naweza kwithia we mwene undu wanzomethisia ni tala high school chuni cho anzomethisia acho kasite muno nacho na anzomethisia nacho ambonetie mwa nukwinowe kwa mau ule na gonzia no ithe ndienda to be honest ndienda ningutsemba nikanyemikanilie nitsembie nithioki lakini nyakwa nona ambonia kisomo so basically na iwe ululiani wa kisomo na nyakwa wesa ithe she was very instrumental kumbonia mwana wakwa kisomo ne kisio unatiki sio kwako mundu ungie mui wina advantage wesa ukwata kindu ndethe siena vision yakwa ya chao ya school so wesa ithe ngila ziona kwata mbesa ti communicate ite na ketio ketewa kitheka ichawa upload ikawa stima iwe kiwa kiwe chalika simiti iwe twa mabati imetwa so weza kwithia inya kwa ndete nesa and through that na through kwitalingania nunu ndo kukenga ndikuyeka na jani yako kufika bala nibikite ita straight line ni mathogoza nyuma kwimantha tamu lakini iweza kwithia yu inya kwa support ito na ni Musanii ona yengu ti uko uno Chipukeezy inya kwa ni no kundilikania na yeye chongoni kwako so until unaweza kutwika mundu muima naona hii yenye education ni kindu kisiona yu na tiokia nasa yu nienda nake school ni mimine pio nikana ni encourage ume alangi maba anondo yu ngumona yu momena siana na hizi ana hizo sioni kwenda ku school kasi una ilete ukapanga encourage utuyu ngaka school nzi ongeke the best teachers mwetu maitu niki stima nake bani kitiki ICT lab tiki library timi make the one of the best schools in Machakos and in the country so that haume alama aba maete siana sioba ukethia isia kanesa na kwa bandu ba kutinda kulika ku tuine na Mercedes na Range Rover na kolokolo ndio nyandu ngona kabango nyandu ila wa kwata kinu ukawike kindu kingi takio kitethesi mundu ungi ki create employment ya mundu ungi chukilio tui so basically sindu ila na somie na ikuthune ina inokora isu nenda kuandu ndifundisia yu alangi ya nini nondo nini isi sindu isu nyena athethe iwe ni talent na kukenga kati talent no nithe ndetha ni balani tikila mundu ina bahati ya talent so basically bahati ko na ni passionate muno about bogo uni nena amo nesi undu nekite biti tukepo so generally ni sindu mbingi lazi atumie nikia skulu ino baba chucha could give back support mami kwenda siona legacy yake kwenda sia legacy ya umaya makwa lakini muno ni ku encourage my friends alana yani na mo twana rulatu twani tu mbona mundu mbona TV ni akona mundu ni mwathime kana bekindu wakwati nenda onake akenda ku work hard you know na mundu utatono ku afford kusomethia kana kake ni ponye ningu musomethia Nendi mundu mwasya skulu siana nisi babisi siana isoma ngata
School we pesiana zi wabisi, gita wabisi. Na that's the whole point about the institution. Idea ni ndiza kuzomethesia mundu kana baamana aende agatuike mulevi kwa kana akaisae mikuka na yoyo batana kana woko mae muchi nundu wisi mwana nukusomethua ayuna akie sukulu bawo we akunuka kome ku yayuize wete ciana bangu somethesia of course tisa however tuna mubangola tiende tisaubetie kwa identify some of the best students in the village na ile iteno uwezo take support bani so support yawa a big number but the ones who can afford, who are my friends my be kana ni neze ku facilitate school school we na alimu 11 na alimu azuo ndai mai na be stimo na ba your renovations niende na kuika it's a lot na the idea and goal now what I'm working on is niende na kwa dormitory na temine school like I've told you Mikanani uni welcome kids from outside ukambani. Yenge umetuikitia school yake sio. It's no longer a village school. I want it to be a national school. So that now I can be able to bring students from Watamu, Mombasa, Malindi, na say different mataba auto ini. Nikana you also manzama kama iba my board, Hama day scholars, we can consider them to study for free kabisa. Wow. Na ndi bionze nzeke ni rito ndiwa. Nuitha oyika ki nikenda mwaka ukite on that mwaka wa 2022 mwaka usunge with Chipukeezy ando mako jana ni musomethia mana mama kinichagua nilichomesha watoto wenu bure nikawanjengea shule nikaweka maji wakati umevika hapo nikumbuke ndugu zangu kwanza kwa watu talelo la kwacha sana ikasoma mana ikaisa jabati sana ikasoma sineo ekenu amalia ngabuta let me tell you na kana asio na kamba muimbe thukesia ti lazima weka kindu kisio kwenu musi usioka ingi uke we ando azu amekiye kindu kisio makusakwe nyina atwikie MP ila na atwikie Musanii ila ndo maisie kaani katona ndi na need ya kweza kusioka mwitu kwambia siasa talent ye ya kwenda ite America ikaandoa State House ikandicha serikali ni nyen kusema kweli ndi passion ya kutwika MP ndio na andi niki natenda atongo itaku atongo imegwa ingi tinye mazwile mako wana mabya mambo niki kwadi bwana byangu kwingine gaitha kwaita makwele kwele but maundu masi ya nduo ndendo kwika nundu asiasa nduo ndeni legacy yakwa na muno legacy ya family yakwa this you're seeing here is just a son standing for the family and the village. Niendani kwe baba, ninganganite na school wenu na jokes hizi siako. Patu umesiana maana eli siandwa ima. Encourage ite. Maundu ma siasa ndi kwenda. Kweli. Na muno, alama ekumuzi munzi ya ezi. Baya kaine nunukele tukai kanenga opportunity. School wenu, ino mwene ba ni product ya support ilamu nengete. Kunza. Na munonye ta Chipukeezy ni support itu munona akamba nuna nena ayo lwa akamba ndani mutapichie ba ine zimi thumbie ni kanite mingi ku ilobi lakini yebi na yebi kiyeni mwemu ko mundethe bana skulu ingwenda utethyo onamuka moza twana twile tungukulwe kaene byabizi onamuka munenga ona skulu mbazi yuni ngo corona ene vinyete yuni tete yuko ka skulu ba ni yuko mumwe maundethe ningi na nungu na ndo amande na ombelo la ba tafadhali nambeti iki ya bandi nguni ando maito ando ama ilobi maiketi ongelewa inyene mo ongelewa unundu muzyo niende na wikapa nienda kunene nando ningonene namo nani musiaisia baunivo tu enisi wewe twenda kwata udhomo witu wambe naenda utwana tafadhali ningonene siakalake litu asante usaisia baunivo tukwenda kwata udhomo witu muthani wa mundi na ini disiokedia tukwendea na kilungu kitu twende na kuminukilia wala tukwitha tima na yulu wa Ngumbau wake Vincent Mwasia ngalikoni ya kutetea kana ya kwete mituo misio ngalikoni ya ndawa cia kulevya kana kwitha mwekati wa asami ma nakada na ini musiaisia ni kwatia niwende na usoma kindu na kumana Ngumbau wa mwenu witu muthani wa umundi ekai tukwate udhomo
Ngumbau Situ.